Hey guys, I'm here in DC trying to speak out against the Senate and ask them why they're going to send our men and women to harm's way when our elected officials said that there would be no world war. Anybody who feels disillusioned and betrayed by our government, you're not alone. Join us in demanding accountability for this betrayal. Free Palestine, free America. Let's go. Israel is the reason for this war. America does not want to fight this war for Israel. Let's go. Come on, let's go. America does not want to fight its sons and daughters the war for Israel. Your inability to name that shows your ineptness as leaders. This is wrong, and nobody wants to fight for Israel. Reminder to all our Commandant, please stand up as a Marine and stand up for America. Out! No one wants to fight for Israel! His hand! Oh! His hand! Let go of your hand. Let go of the door. Let go of the door. The senator broke his hand. A sitting U.S. senator just broke the hand of a Marine. Sir. Control your Senate. I'm stuck in the door. Okay, sir. A U.S. senator just broke the hand of a Marine. Hand stuck. A U.S. senator just broke the hand of a Marine. You're a coward. Go fuck yourself. Why do you say that? Senator, go fuck yourself. You were a shit seal. That's why you got kicked out, fat ass. Everybody sit down, please. Sit down, please. Everybody sit down, please. Everybody sit down, please. I'm getting out of here. That's fine. Everybody sit down, please. Is your hand okay? Okay. No, it's not. This is disgusting. Disgusting. Just pull it out. Free Palestine from the halls of Bamuvuna to the shores of Tripoli. Palestine will be free. And what about this war in Iran? Can you talk about how none of those four None of star you generals have look spoken back? about the true reason for this, which is Israel. You say that you have position. Israel is causing all this. Nobody is mentioning that. Nobody's stating that. Why is the U.S. fighting a war for Israel? Fighting for Israel because they are compromised. Our government's compromised. Izi ni imwe muri video zikomeje kugenda zisakazwa ku mbuga nkoranyambaga aho umwe mu basirikare b'aba US Marine yari guhangana n'abapolisi ndetse n'abasirikare aha bari mu Nteko Ishingamategeko ya Capitol. Imyigaragambyo yari ikomeye cyane ikaba yabaye ndetse bikarangira ukuboko kwiguturitse, igufa ry'ukuboko rituritse nk'uko mwayibonye muri iyi video. Umwuka mubi rero wazamutse mu nama y'akanama ka Sena gashinzwe ibya gisirikare ubwo uwigaragambye w'umusirikare US Marine yahagarikaga inama n'ijwi riranguruye ry'ubutumwa bwamagana intambara. Byahise bihagarika inama ndetse bituma abashinzwe umutekano batabara byihuse. Uwo wigaragambya yamenyekanye nka Brian Guinness, umusirikare mukuru wacyuye mu ngabo zirwanira mu mazi Marine Corps, akaba n'umukandida w'ishyaka rya Green Party mu gushaka umwanya muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri North Carolina. Wavugiye hejuru ko nta ushaka kurwanira Israel mu gihe abapolisi bageragezaga kumusohora. Amashusho akomeje kugenda kwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga kuri internet yerekana abapolisi batatu ba Capitol barwana no kuganza uyu
uyu MC Janice mu gihe yinangiraga yanga gusohorwa mu cyumba cy'inama. Yahinduye ibintu rero, imirwano ikomeye kandi irimo akavuyo gakomeye cyane, aho umusenateri w'umurepublikani wo muri Montana Tim Sheehy yahise yiruka ajya imbere yifatanya n'abapolisi guhosha uwo wigaragambyaga. Nk'uko mwabibonye, uyu wari wambaye ikote akaba ari senateri w'umurepublikani wo muri Montana, akaba rero yafashe ukuguru kwa MC Janice mu gihe abapolisi bageragezaga kumusohora mu muryango, aho imirwano yarushijeho gukara ubwo MC Janice yafataga ukuboko kwe akarushyira hariya mu rugi gutyo ukuntu mu muryango, agerageza kubuza abapolisi kumusohora ku ngufu, mu gihe abashinzwe umutekano barwanaga no kumusohora. Mu mashusho yakomeje kugenda agaragara, akaba yafashe ukuboko kwe akakwinjiza hariya mo imbere mu rugi, ashyiramo ukuboko ndetse barakurura bagerageza kumukura aho ngaho mu muryango mu masegonda make mbere y'uko ijwi rikomeye ryo kuvunika ryumvikanaga muri kamera, guturika kw'igufa. Amashusho akaba agaragaza ko uyu MC Janice yagize imvune ikomeye ku kuboko mu gihe cy'iyo mirwano. Abatangabuhamya nyuma bakaba bavuze ko yavunitse igufa ry'ukuboko muri uko gushyamirana. Nyuma y'uko rero uwitwa Sheehy yasangije iyo video ku mbuga nkoranyambaga, yirengera ko ku byo yakoze kandi avuga ko yinjiye mu kibazo kugira ngo afashe guhosha ibyo yasobanuye nk'ikibazo gikomeye cyane. Uwo musenateri yavuze ko abapolisi ba Capitol bageragezaga gusohora uwigaragambya wari wataye umutwe kandi ngo warwanyaga abapolisi, bityo akaba yatabaye mu rwego rwo gufasha abashinzwe umutekano kugarura ituze. Dukurikije aya mashusho yashyizwe hanze, uwo wigaragambya yari yageze muri Capitol ashaka imirwano kandi amaherezo arayibona muri uko gushyamirana kwinshi mu cyumba cy'inama. Ngira ngo murabizi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo bahora bashinja Afurika ngo kudahabana ijambo, ngira nk'uko mwabibonye muri Capitol mu Nteko Ishingamategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyabereyemo byatumye isi bajora ibabona uko bari, ibona ukuri kose kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu yindi video yafashwe nyuma gato y'iryo sanganya, uyu MC Janice agaragara asohorwa yambaye imyenda isa n'iya gisirikare cya US Marine ndetse avugira hejuru ashyigikira umutwe uharanira kwigenga kwa Palestina, Free Palestine Movement. Uwafashe iyo video yavuze ko ukuboko k'uyu mugabo kwavunitse muri iyo mirwano, nubwo abayobozi bataremeza ku mugaragaro uko iyo mvune imeze, cyangwa abaganga ngo bemeze uko iyi mvune ye imeze. Hari uwagize ati, twiboneye umusirikare mukuru wacyuye igihe US Marine ubwo yahagarikaga inama kandi bakaba bamuvunnye ukuboko kuko hari intambara muri Iran, kandi abavandimwe bacu b'abasirikare bagiye gupfira muri Israel, naho twebwe turi hano kugira ngo tuvuge tuti oya, ntidushyigikiye Israel, nidushaka gupfira Israel muhagarike intambara muri Iran nonaha. Kandi se bakaba bamukozeho iki? Ngo bamukuruye bamusohora, bavunira ukuboko kwe mu muryango, ukuboko kwe kurameneka ndetse ngo bamutura hasi. Byari ibintu bikaze cyane. Polisi ya Capitol nyuma yasohoye itangazo ryemeza ko uwo wigaragambya yavuwe imvune, ariko ntiyigeze itangaza amakuru arambuye y'ubuvuzi ku byabaye mu gihe cy'iyo mirwano. Urwo rwego rwanatangaje ko abapolisi 3 ba Capitol bagize uruhare muri uko gushyamirana nabo bakeneye kwitabwaho n'abaganga nyuma y'iyo mirwano idasanzwe mu cyumba cy'inama. Dukurikije itangazo ryemewe, ibyabaye byatangiye ubwo umugabo w'intangarugero
urugero yatangizaga imyigaragambyo itemewe mu gihe cy'inama hanyuma akarwanya cyane abapolisi bageragezaga kumukurura mu cyumba. Polisi yavuze ko ibyakozwe n'uwigaragambya byashyize buri wese wari uri mu cyumba mu byago mu gihe yarwanyaga abapolisi benshi bageragezaga kumusohora mu cyumba, dore ko yari n'umusore abarusha imbaraga, ubona ko abagabo rwose bari bananiwe, abapolisi bagera kuri 3 ndetse n'uwo musenateri wari wambaye ikote bagerageza kumusunika n'imbaraga nyinshi, nubwo byarangiye ukuboko kwe kuhatikiriye. Abayobozi bakaba bamaze kurega uyu MC Janice ibyaha 3 byo gukubita umupolisi hamwe n'ibindi byaha 3 by'inyongera bifitanye isano no kwanga gutabwa muri yombi no kubangamira inama. Polisi ya Capitol yanasabye ko imyigaragambyo itemewe imbere mu nyubako z'Inteko Ishingamategeko igaragaza ko hari abantu hari ahantu habugenewe hanze mu kibuga cya Capitol hemewe gukorerwa imyigaragambyo. Mbere y'ibyabaye, Brian MC Janice yashyize video ikaze kuri X yiyemeza guhangana na Sena imbonankubone. Yasabye umuntu wese watengushywe n'ubutegetsi bwa Trump kwifatanya n'umuhamagaro we wo gusaba ko babazwa inshingano. Nk'uko mwabibonye rero muri video twatangije, uyu Brian MC Janice akaba yagize ati muraho nshuti, ndi hano idisi ngerageza kwamagana Sena no kubabaza impamvu bagiye kohereza abagabo n'abagore bacu mu byago mu gihe abayobozi twatoye bavuze ko nta ntambara y'isi zaba. Umuntu wese wumva yaratengushywe kandi yaragambaniwe na guverinoma yacu ntabwo uri wenyine, wifatanya natwe mu gusaba ko babazwa uku kugambana. Palestina yigenge, Amerika yigenge, tugende. Nshuti bakuzi ba Pilot TV, ndabashimiye cyane muri aba gaciro.